Dobro večer, draga braće i sestre u Božjem domu. Evo, osmeh si, nasmejani svi, veseli. A pozdrav i za naše drage koji nas gledaju preko malih ekrana. Pozdrav iz Kraljeva koje je snežno. Snežno Kraljevo, ali nije samo snežno Kraljevo, snežna cela Srbija. Svud je pao prvi sneg. Evo, pozdrav za Slađana koji nam se uključio. Slađane, pozdrav za Svilajnac. Evo, ja video sam te i hoću da te pozdravim javno. To je lepo. A pozdravljam i Tatjanu u Mostaru. Dobro nam došla, sestro. Lepo je. I majku pozdravljamo, Valeriju, također naši dragi iz Mostara gledaju i još drugi se priključuju. I dok se drugi priključuju, naši koji će da nas vode u slavljenju su tu. Evo, tu su. Bubnjar nam nije tu, on će da se priključi da gleda. Adam, pozdrav za Adama. Greetings to Donna. God bless you, Donna. Donna je iz Engleske, ona nas prati. Peđa, pozdrav za Švajcarsku. Nek te Bog blagoslovi, brate. Molimo se za Ivicu i za tvoju porodicu. Nek vas Bog i sa za misiji, ko se još prijavljuje. Hvala Bogu za sve vas. Nek vas Bog blagoslovi. Lepo je kada ovako možemo da komuniciramo. Ana Marija, God bless you. Greetings from Kraljevo. God bless you. Znači, priključuju nam se iz Engleske, iz Bosne, Srbije, Švajcarske. Dragana, moja Dragana, pozdrav za Draganu i za Gocu i za ujaka i ujnu. A lepo je da ste se priključili. Hoćemo i Marka, Dragana, da mi pozdraviš i Marka također. Ovo je lepo. Nek vas Bog blagoslovi. Svi koji se uključujete, hoću da vas pozdravim i drago mi je da se uključujete. A mi idemo da slavimo Boga sa pesmom. Isus sreće Gospoda. Aleluja. Isus sreće Gospoda. Thank you.
što mi znamo i vjerujemo da ima sile u imenu Isus. To je najlepše ime, to je moćno ime. I volimo, Gospode, što si ti sa nama. Mi volimo što si ti naš Bog. Što ti brine za nas, Gospode. Što uvek imaš rješenje i način kako da idemo naprijed kad mi to ne vidimo, Gospode. Gospode, ti isceliš svako koji je bolestan, ti isceliš, Gospode, oni koji te traži, Gospode, koji dođe k tebi. Hvala ti, Gospode. O, hvala ti za to, hvala za tvoju ljubavi, hvala za tvoj mir koji ti nam daješ, Gospode, bez obzira šta se dešava oko nas. Ti si naš mir i ti si naš dobar Bog. I svoj Sveti Duh sad da deluje među nama. Da li smo mi ovdje fizički ili smo na internetu, Gospode, ti deluješ. Jer ti si Bog koji može sve. Ti si tu. Ti si tu.
si silan, što si moćan, što ti stvaraš put kad mi vidimo da nema. Ti si Bog koji drži svoju reč, ti si Bog koji je dobar, ti si Bog koji je sa nama, ti deluješ svojim svetim duhom. O, hvala ti, Gospode. Hvala ti što si ti takav Bog. Hvala ti što ti celiš, Gospode, svako. I celiš ti, Gospode, i srce. I svako ko ima potrebu, Gospode, ti imaš način kako da daš rješenje. Samo tebi, Gospode, da verujemo, da se uzdamo u tebi, Gospode. Haleluja. Haleluja. Nek Gospod te čuva, licem svojim opasja, blagoslovi te. I njega nek vodi, štit bude ti. Čuvaj s lijeva, čuvaj s desna, sad svi
slava Bogu zato što je ovdje prisutan i sad ćemo da se molimo svi zajedno. Podignut ćemo naše glasove u molbi ka Gospodu, zahvalnosti Gospodu, jer je Bog silan Bog i dobar Bog. I Bog čuje naše molitve. Imamo i molitve zahvaljivanja. Brat Aca koji je odavde, a sad živi u Nemačkoj, zahvaljuje se što je Bog učinio i odgovorio na molitvu, što će ponovo da se sjedine sa svojom ćerkom, ali ima još gde treba Bog da odgovori, da se i druga deca vrate, tako da ćemo se i zato da molimo, tako da to je divno. I ujedinjujemo se i slavimo Boga za sve vaše potrebe koje i vi pišete, koje nas pratite preko malih ekrana i ovde, eto, udružujemo se zajedno i sad ćemo da se molimo. Oče naš nebeski, hvala ti zato što si ti ovde prisutan i zato što ti slušaš molitve svoga naroda. Ti slušaš i ti odgovaraš. I mi smo, Gospode, ovde se skupili u tvome domu da kažemo tebi da si ti svemogući Bog, Alfa i Omega, koji si rekao, meni je dana sva vlast i na nebu i na zemlji. Mi dolazimo tebi, Gospodaru nad gospodarima, i slavimo te i hvalimo. Molimo te da tvoja prisutnost i tvoj Duh Sveti dotakne sve večeras na ovom bogosluženju, gde god nas ko prati, Gospode, da dotakneš silom Svetoga Duha, da napuniš naše duhovne baterije, da napuniš Svetim Duhom svakoga, da naša srca gore, iako je napolju sneg, iako je hladno, ali neka naša srca gore večeras za tebe. Ti si Bog koji činiš čudesa. I Gospode, blagoslovi reč, blagoslovi naša srca da budu otvorena za ono što ćeš nam govoriti, da prepoznamo tvoju reč koju ćeš nam večeras reći, da to bude prava reč u pravom trenutku za nas. Molimo te za bolesne. Mi sada vapimo za one koji su bolesni. Mi molimo za našeg brata Danka, Gospode Nikolića, koji je još uvek u bolnici i još se nije probudio zbog korone. Gospode, i on je u nekom polusvesnom stanju. Gospode, učini čudo u njegovom životu. Daj da dođe, da ga dotakne sila sa neba, da se obnovi njegov stup mozga i da, Gospode, sva oštećenja se obnove i da, Gospode, on ponovo povrati sve funkcije organizma, da se probudi i da se vrati u borbeni stroj, da propoveda tvoju reč, da poučava u biblijskoj školi. Gospode, potreban nam je brat Danko i molimo te, Gospode, da ga vratiš i ovde da dođe na ovo mesto da propoveda tvoju reč, kao što smo se dogovorili. O, Gospode, pre nego što se razboleo, molim te za mog brata Danka, Gospode, učini čudo u njegovom životu i da on svedoči kako si veliko čudo učinio. Molimo te za Slavicu, Gospode, našu sestru, koja boluje od te teške bolesti raka i za sve druge koje boluju od raka, ali molimo te za Slavicu, učini čudo. Gospode, daj joj snagu, daj joj imunitet, zapovedam svim ćelijama raka da nestanu i da se na njihovo mesto povrate zdrave ćelije i da ona bude zdrava u ime Isusa Hrista i da nam bude snažna i jaka. Molimo za nju i zahvaljujemo ti, Bože. Hvala ti za to. Molimo te, Gospode, i za Acu i Ninu i hvala ti što se njihova ćerka vraća. Gospode, to je čudo koje si učinio i rezultat je molitve. Ali molimo te, Gospode, i za drugu decu da se vrate. I hvala ti, Bože, za to. Pozdravljamo ih, a ti, Gospode, učini čudo u njihovim životima i učini ono što je bilo doskora nemoguće, da sva deca se vrate, zato što si ti silan Bog. Molimo te za Đoleta i Selimu Kičmu. Molimo te za Adama i seli njegove bolesti, sačuvaj njegovu ćerku, kako je rekao sada u svojoj molitvi. Gospode, učini to u ime Isusa Hrista. Molimo te i za sve druge, Gospode, i za našu sestru koja je u Nemačkoj, koja je rekla za decu koje boluje od Leo Marković, koja boluje od očiju. Gospode, ti znaš, i celi u ime Isusa Hrista. Gospode, dotakni celi. Za Ivicu, Gospode, Peđinog sina koji je u kolicima, dotakni ga u ime Isusa Hrista. Za Marija, Gospode, iz Čačka, koji je rekao da se molimo za njega i za njegovu porodicu, učini čudo, dotakni. Molimo te za Rahmana, da iseliš njegove bolove, Gospode, u bubregu u ime Isusa Hrista, zato što si ti silan Bog. Dotakni ga sada ovoga časa, na ovom bogosluženju,
zemlju. Gospode, dotakni ga sad i da bude zdrav, da nestane svaki bol i svaka tegoba. Molimo te za Teminu unuku koja je na operaciji, Gospode, u bolnici, učini čudo. Daj da sve bude kako treba. Bože, da se završi ta intervencija dobro i da ona bude dobro i da se što pre vrati kući. Gospode, mi te molimo, isceli sve one i one koje nismo pomenuli. Ako ima još nekog koga nismo pomenuli, ti učini čudo, ti donesi zdravlje, ti donesi iscelenje, ti donesi proboj. Molimo te to u ime Isusa Hrista. Amin. Amin. Haleluja. I mi verujemo da ćemo da čujemo, možete da sednete, i mi verujemo da ćemo čujemo mnoga svjedočanstva onih koji su dobili odgovor na molitvu. I vi ovde koji se molimo, i mi ćemo neki od vas da pomažemo uljem posle kad završimo ovu službu, jer mi verujemo u to i nema na čemu. Aco, pozdrav za Leo Marković, nema na čemu. Tu smo mi da se molimo jedni za druge, tu smo mi da zastupamo jedni druge i vidjet ćemo čudesa, zato što mi verujemo u Boga koji čini čudesa. Haleluja. Tako da, Bog je silan. Mi smo u sredini našega 10-dnevnog posta, Danilovog posta koji smo uzeli. Još imamo danas, sutra, utorak i u sredu. I tako mi želimo da se što više približimo Bogu, da se obožimo, da se umnožimo i da se složimo. I se molimo zato da Bog učini čudo i proboj u našem narodu i među nama. I divno je da možemo da se molimo. Oni ljudi koji menjaju istoriju su molioci, zato što se mi molimo onome koji je rekao: meni je dana sva vlast i na nebu i na zemlji. Koji je rekao: ja sam alfa i omega, početak i svršetak. To je Gospod silan i svemogući. Tako da, za vas koji ste ovde na bogosluženju, da dobili smo rapsodiju stvarnosti za decembar, to je lepo proučavanje Biblije, svakodnevno čitanje, za svakodnevnu pobožnost, i možete to da uzmete posle na onom stolu i da se okrepite svaki dan. Dobro je čitati Bibliju, dobro je čitati dobre knjige koje su svakodnevnu pobožnost takođe napisane. Tako da, nek to Bog blagoslovi. A večeras, kao što smo najavili, naša sestra Sara dolazi da nam govori Božju reč. Haleluja. Ide sestra Sara, i pošto ona može da govori na engleskom, to je njoj i maternji jezik, a ima onih koji nas prate iz engleskog govornog područja, može ona i na srpskom, da je ceo svet razume, naravno, ali zbog njih ona će da govori na engleskom, a ja ću da prevodim da bi i oni mogli da razumeju. Izvoli, sestra Saro. Pa mikrofon. Pričešće će biti sledeće nedelje. Da, moramo da spustimo mikrofon ili ti da pa sad, to je sad malo teže izvodljivo. Znači, ništa oduzmite ovo. Ja da prevodim. Ne, mora da ima. Ne može, zato što da on namestio. Može, kako ne može. Pa samo ne ostavi. Ne može, zato što... Ok. Tehnički problem, ljudi. Molim za strpljenje. Just take that off the guitar. That could be driving thing. Može, koliko ti treba? Koliko ćeš da šetaš, gdje ćeš moći? Ok. Možda taj bude bolji mikrofon sada, koji si mi dao. Ovo je mikrofon za pevače. Za pevače, sad ću da pevam još malo. Pa koji pop ne ume da peva?
A ti Jel umeš, ima takvog popa što ne ume da peva? Saša, ti umeš da pevaš, nema. Ali nećemo sad isprobamo to, tako. Nećemo. Okay, thank you for your patience, people. Hvala za vaše strpljenje, narode. We had some technical issues of how to get the microphone. Malo smo imali tehničkih problema da podesimo mikrofon, kabel mikrofona. But I think that makes us ready to hear the word of God. Ali ovo je uživo prenos, ovdje se sve vidi, tako da i sad smo spremni, znači sve i ono što treba da doštelujemo, nema savršenosti, tako da uživo ide program. It is live program, this is proof that it's Ovo live. je definitivno potvrda da je uživo program, pozdrav za Mikija, moram da ga pozdravim. Ej, pozdrav Miki, moj naš bubnjar, evo uključio se, pošto je on na putu. Okay, so let's get to the word, and I want to share with you this evening from Psalm 46. Znači sad ćemo da uđemo svi zajedno, da idemo na reč Božju i ja ću da govorim iz Psalma 46. And I really love this psalm I ja mnogo volim ovaj psalam. because God is our fortress. Zato što je Bog naša tvrđava. He's our safe place. On je naša sigurno utočište. He's our protector. On je naša zaštita, zaštitnik. And He's our strength. I on je naša snaga. We can take life for granted so often. Nekada mi uzmemo život zdravo za gotovo. You know, we thought we can travel, we can do whatever we like. Nekad smo mogli da putujemo bez ikakvih problema i posebnih propusnica bilo gde. We could just go anywhere we like, when we like, how we like. Mogli smo da idemo bilo gde, kako smo hteli, gde smo hteli, na bilo koji način. And then everything stopped with the corona. I onda sve se zaustavilo sa koronom. And we were forced to stop. We didn't want to, we were forced. I nismo mi hteli da se zaustavimo, nego smo zaustavljeni, silom smo zaustavljeni. So during this time, Tako da u ovom periodu let's ask a few questions. da pitamo nekoliko pitanja. Who have we leaned on? Na koga smo se oslonili? Who have we been trusting in? U koga smo se pouzdali? Have we been panicking? Da li smo paničili? Have we been paralyzed with Da li fear? smo bili paralizovani strahom? Have we gone into a hiding place? Da li smo se sakrili negde? Da nas niko ne nađe? To hide from the reality of what's going Da on. se uplašeni od stvarnosti koja se dešava. And it's not always hiding in a cupboard and like, oh, I'm hiding. Ne da smo se sakrili tamo neki orman i zatvorili i kažem evo ja se skrivam. It can be just hiding by doing our own thing and ignoring what's going on. Nego jednostavno sakrili smo se i ignorišemo sve šta se dešava. Have we been putting our trust in the news? Ili smo se pouzdali u vesti koje smo dobijali preko sredstava javnog informisanja. Or whatever we find out on the internet Ili preko interneta. to find answers what to believe. Tražimo odgovore za ono što verujemo. All of these questions we may have asked ourselves or someone has put that to us. Ili smo pitali se sami ili neko je nama postavljao to pitanje. And I want us this evening through this psalm Ali kroz ovaj psalam večeras ja bih želela to know where to put our trust. da naučimo gde da stavimo naše pouzdanje. To know who is our fortress. Da znamo ko je naša tvrđava. To know who is our safe place. Ko je naše sigurno utočište. To know who is our strength. Da znamo ko je naša snaga. So let's turn to Psalm 46. Tako da se sada okrenemo naše Biblije, svi zajedno u Psalam 46. Psalm 46. Psalam 46. And I'm going to read first few verses and then Sasha will translate and then we'll just dance together with the Znači, translation. sad ćemo mi ovako zajednički da čitamo. Sara prvo, pa ja. Okay. Psalm 46. Psalam 46. God is our refuge or fortress and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Selah. Bog je naše utočište i snaga, spreman pomagač u nevoljama. Zato se nećemo bojati. Makar se ljuljala zemlja i gore popadale
u srce mora, makar hučale i ključale vode morske i gore se tresle od njihovog naleta. Sela. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Ima jedna reka čiji rukavci radost donose Božjem gradu, mestu svetom, gde je boravište Svevišnjega. Bog je usred grada, pa grad neće pasti. Bog će mu pomoći u svitanje. Narodi se komešaju, padaju carstva, on glas digne, zemlja se rastopi. S nama je Gospod nad vojskama, Bog Jakovljev, naše je utvrđenje visoko sela. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Dođite, gledajte dela Gospodnja, pustošenja koja je učinio na zemlji. Do krajeva zemlje on prekida ratove, luk lomi i koplje seče, kola spaljuje. Prestanite i znajte da sam ja Bog, bit ću uzvišen među narodima, bit ću uzvišen na zemlji. S nama je Gospod nad vojskama, Bog Jakovljev, naša je tvrđava, sela. Wow. Did that not encourage your spirit right now? Zar nismo ohrabreni u duhu kada ovo pročitamo? Just reading the word of God, Samo kad čitamo reč Božju, the words that we've read, reči koje smo čitali, bring strength, donose snagu, bring faith, donose veru, bring energy donose energiju into our spirit. u naš duh. Because we find out who our God is. Jer mi pronalazimo i shvatamo ko je naš Bog. Psalm 46 shows that God wants to be our source of refuge. Znači, Psalam 46 kaže da Bog hoće da bude izvor našeg utočišta. God wants to be our source of safety and protection and strength. Bog hoće da bude izvor naše snage, naše zaštite i našeg utočišta. God wants us to know that He is our God. Bog hoće da znamo da je On naš Bog. And that He is with us. I da je On sa nama. And we can always trust Him. I da uvek možemo u njega da se pouzdamo. So first I want to say, take refuge in God. Prva stvar koju hoću da nas sve poučim i podstaknem jeste da svoje utočište nađemo u Bogu. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Znači, On je naše utočište i snaga, spreman pomagač u nevoljama. Uvek spreman. Do we have any troubles? Da li mi imamo neku nevolju? Do we have any problems? Da li imamo neki problem? Do we have some struggles? Da li imamo neku muku, Do we borbu? need help? Da li nam je potrebna Do we need pomoć? strength? Da li nam je potrebna snaga? It's in God. To je u Bogu. He is our refuge. On je naše utočište. He is our On je fortress. naša tvrđava. Strength we find in God. Snagu nalazimo u Bogu. A fortress is a place of retreat, a place of safety. Znači, tvrđava jeste mesto gde možemo da odemo i da nađemo sigurnost, bezbjednost. So what is a fortress? Šta je tvrđava? You know, I wanted to give a picture of what fortresses looked in years long ago. I ja želim da vam jednu sliku stavim ovde kako su izgledale tvrđave pre dosta godina. One is in Wales and one is in Belgrade. Jedna od ovih tvrđava je u Beogradu, a jedna je u Velsu. But just so
rather than me rely on your imagination, I put a picture in front of you. Tako da ne bi se vi mučili u vašoj mašti, stavila sam sliku da vidite kako izgleda tvrđava. And it's a military building To je vojni objekat, that's strong, vojna građevina that's koja strong, je jaka, that is secure from attack. bezbedna od napada. That is who God is. Takav je naš Bog. He's our fortress who surrounds On je us. naša tvrđava koja nas okružuje. He's the place where we find safety On je mesto gdje mi nalazimo bezbednost from any attack. of od the enemy. bilo kog napada neprijateljskog. He is our security. On je naša sigurnost. God is our hope of protection. Bog je naša nada u zaštitu. When God is our fortress, Kada je Bog naša tvrđava, that means our hope is in Him. to znači da je naša nada u njemu. It's not in our jobs. Nije u našem poslu, It's not in our plans. nije u našim planovima, It's not in our health. nije ni u našem zdravlju, It's not in our success. nije ni u našem uspehu, It's not in ourselves. nije ni u nama samima, It's not even in our friends. čak nije ni u našim prijateljima, Or even life as we've known it. niti u životu kakvog smo do sad znali. Our hope Naša nada is in God. jeste u Bogu. If God is our fortress, Ako je Bog naša tvrđava, that means He's the one that we turn to. to znači da je On onaj prema kome se mi okrećemo, koga tražimo. He's the one that we trust in On je onaj u koga se mi pouzdajemo when things go wrong. kada stvari počnu da idu kako ne treba. Is there anybody who in life everything goes perfect? Da li postoji bilo ko ovdje ili ko nas gleda kome je sve u životu savršeno? It doesn't. Pa nema takvoga. Life happens. Dešavaju se stvari u životu. You can trip up and break your leg. Može da se spotakneš i slomiš nogu. You could lose a job. Možeš da izgubiš posao. You could lose somebody close to you. Možeš da izgubiš nekog bliskog prijatelja ili osobu. So when those things happen, who do you turn to? Kad se te stvari dešavaju, kome da se obratiš? When we're scared, Kad smo uplašeni, when we're in trouble, kad smo u muci nekoj, nevolji, when we have struggles. kada imamo probleme. If God is our fortress, Ako je Bog naša tvrđava, He's the one that we run to. On je onaj kome se mi obraćamo, ka kome mi trčimo. When things go wrong, Kada stvari pođu na opačke, these verses are saying, ove reči nam govore. even if the Stihovi. unthinkable should happen, Čak i ako se desi nešto što ne možemo ni da zamislimo, just like COVID, kao recimo COVID. we could never see that happening. Nismo mogli da pretpostavimo da će se to desiti. We do not need to fear. Ne treba da se plašimo. Why? Zašto? Because God is our refuge. Zato što je Bog naše utočište. God is our fortress. Bog je naša tvrđava. God is our safe place. Bog je naše sigurno mesto. God is our protection. Bog je naša zaštita. And it's there that we're strengthened. I tu smo mi osnaženi. You know, I read that Psalm 46 was one of Martin Luther's favorite psalms. Ja znam da je psalam 46 bio omiljeni psalam Martina Lutera. And during the dark and dangerous periods of the Reformation, I kada je on prolazio kroz teške periode i tamne periode za vreme reformacije, Luther turned to his trusted friend Luther se okrenuo svom prijatelju koga je imao poverenje and he said, i rekao mu: let's sing the 46th psalm hajdemo da pevamo psalam 46, and let the devil do his worst. a nek đavo radi šta god hoće i ono najgore što može. You know why? Znate zašto? Because his trust is in God. Zato što je njegovo pouzdanje u Boga. His refuge, his fortress is God. Po njegovo utvrđenje, njegova tvrđava je Bog. He's in a safe place when God is his refuge. On je na sigurnom mjestu kad je Bog njegovo utočište. He is strengthened when God is his fortress. On je ojačan kada je Bog njegovo tvrđava. Whenever we sense danger or fear, Kada god mi osjetimo neku opasnost i neki strah, whenever we find ourselves in that hard place, ili kad se nađemo na nekom teškom mjestu, we take out Psalm 46. ili teškom periodu, mi uzmemo da čitamo psalam 46. And it says, God is our refuge and strength. I tu kaže: Bog je naše utočište i snaga. A very present
help in trouble. Uvek spreman pomagač u nevoljama. He's so present On je uvek prisutan when you're in trouble. kada si u nevolji. That the devil can do his worst. Da đavo može i najgore da ti priredi. And it won't come near you because Ali, God is your ali fortress. neće doći blizu tebe zato što je Bog tvoja tvrđava. No psalm actually expresses this truth as much as Psalm 1. Nijedan psalam to ovoliko lepo ne objašnjava kao psalam 46. It has such power. U njemu je takva sila. It has such strong words. U njemu je tako, njemu su tako jake reči. That you can be at your lowest. Da ti možeš da prolaziš kroz najteži period. And when you find your strength in God. I kada pronađeš svoju snagu u Gospodu. And that He surrounds you like a fortress. I On te okružuje kao tvrđava. You are secure. Ti si bezbedan. You are helped. Tebi dostiže pomoć. A source of strength Izvor pomoći. by which we can face an uncertain future. Takva izvor pomoći da bilo kakva neizvesna budućnost mi možemo da se s njom suočimo. God is a stronghold we can run to. Bog je naše sigurno utvrđenje ka kojem možemo uvek da idemo. And I love that. I ja to volim. The second thing I want to share with you this Druga stvar koju želim da podelim sa vama. and it starts in verse 10. I počinje u 10. stihu. And it says in verse 10, I kaže u 10. stihu. be still and know that I am God. Budite mirni i znajte da sam ja Bog. And when you look more into the meaning of the be still, I kada bolje pogledate u tu značenje te reči koje je ovdje prevedena kod nje budite mirni, it also has another sense and meaning. ima još jedno značenje Stop. i smisao. Stop your fighting. Prestanite da se borite. Stop struggling. Prestanite da se borite. Know that God is the I am. Znajte da je Bog taj Bog koji kaže ja sam. We need to come aside from the busyness of daily life and get along with God. Mi moramo da se odvojimo od ove žurbe ovog života i brzine i da se smirimo i da dođemo nasamo s Bogom. Because so often it's like we're fighting in life. Jer često izgleda kao da se borimo u životu. We're fighting to make a living. Borimo se za sredstvo za život. We're fighting for our children. Borimo se za našu decu. We're fighting for our jobs. Borimo se za naše poslove. We're fighting for our rights in society. Borimo se čak i za naša prava u društvu. And it's like we're constantly on the move fighting for something. I kao da smo stalno u nekoj borbi nešto, borimo se za nešto. And in this psalm it gives that impression that fighting is going on. I ovaj psalam također govori o tome da dešava se borba. Because it says God makes wars to cease. Jer Bog čini da prestaju ratovi. And I think many times the biggest war that needs to cease is the war that goes on in our own lives. A nekada najveći rat kojim treba da prestane rat u našem životu, našem sopstvenom životu. And so God says, I tako Bog kaže, be still, budite mirni, stop fighting, prestanite da se borite, know who I am. znajte ko sam ja. Stop fighting, Prestanite da se borite, stop being so busy. prestanite budete tako u nekoj žurbi stalno, zauzeti stalno. Stop filling your time with what you think you need to do. Prestanite da ispunjavate svoje vreme samo sa onim što vi mislite da treba da činite. And where you need to go. I gde treba da idete. And what you need to I accomplish. šta treba da ostvarite. And how people need to see I you. kako treba ljudi da vas vide. And how people need to hear you. I kako treba da vas ljudi čuju. And where you want to go in life. I gde želite da dođete, da postignete u životu. Šta želite da postignete. And God says, stop. I Bog kaže, prestanite. Be still. Budite mirni. Know me. Upoznajte mene. I am your God. Ja sam tvoj Bog. Sometimes we need to stop fighting against God. I još jedno. Nekada moramo da prestanemo da se borimo protiv Boga. Because we have in our minds what we want to do. Jer mi imamo neke planove u našem životu i ciljeve šta mi hoćemo da ostvarimo. And we're all organizing, we've got strategy, we've got plans. I mi se organizujemo, planiramo, imamo planove, imamo strategije. And if we're going to listen to God who says, be still. A Bog nam kaže, ako hoćemo da ga čujemo, budite mirni. What if God doesn't do what we want him to do? A šta Bog ako neće da uradi ono što ja sam planirao? That's where we need to be still Zato moramo da budemo mirni. and let God
be God I in our da lives. dozvolimo da Bog bude Bog u našem životu. Because He is a good God. Jer on je dobar Bog And He has good plans for you. i ima dobre planove za vas He i has za the nas. best for you. Ima najbolje za nas. Nothing that's going to harm you. Ništa što će tebi da nanese neku štetu. And we need to stop fighting in our own strength. I treba da prestanemo da se borimo u sopstvenoj snazi. We've got to be still before God Treba da budemo mirni pred Bogom. and let Him do His work I in da us dozvolimo da On uradi njegov posao u nama and through us, i kroz nas. and then lead us I da nas vodi into what He has for us. u ono što On planira za nas. Being still Da budemo mirni. means stop striving, To znači da prestanemo da se borimo. stop trying, Da prestanemo da pokušavamo. stop trying to do life on your own. Da prestanemo da pokušavamo da živimo život u svojoj snazi. You know what it's like when you're in company and everybody's talking at the same time? Evo zamislimo da smo u nekom društvu gdje svi pričaju u isto vrijeme. I come across that a lot in Serbia. Često se to meni dešava kad sam u nekom društvu u Srbiji. Everybody's talking at the same time. Svi pričaju u isto vrijeme. It's like nobody's listening. Kao da niko nikog ne sluša. And in our lives, I u našim životima we can have a lot of voices going on, imamo često mnogo glasova koji su oko nas. including our own. Čak i naš glas. And then God says, I onda Bog kaže: stop and know that I am your God. prestani i znaj da sam ja Bog tvoj. Stop what you're doing, Prestani to što radiš. whatever it is, Šta god da je. and be with Jesus. I budi sa Isusom. Be in His presence. Budi u njegovoj prisutnosti. Come to know God personally. Dođi i upoznaj lično Boga. Experience God. I doživi Boga. Focus on Jesus. Fokusiraj se na Isusa. Pray and talk to Him. Moli se i njemu govori. Rest in Him. Odmaraj se u njemu. He is your refuge. On je tvoje He utočište. is your fortress. On je tvoja tvrđava. He is our strength. On je tvoja snaga. And when we're still, I kada smo mirni, we admit that we need Him. i mi priznajemo da nam je on potreban. We need Jesus in our Nama je lives. potreban Isus u našem životu. God is your refuge and strength. Bog je tvoje utvrđenje, tvoja tvrđava i tvoje utočište. Be still and know this truth. Budi miran i znaj ovu istinu. Distractions Ometanje, is the enemy's weapon. to je neprijateljsko oružje. He loves to take your attention from On God. voli da te ometa i da ti skrene pažnju na neke druge stvari. He loves to use things to take you off the word of God. On je ekspert da koristi stvari i događaje da te okrene od reči Božje. He is an expert of distracting you so you don't have that time with God. On je isto tako ekspert kako da ti ometa i skrene pažnju da nemaš vremena da čitaš Božju reč, da budeš s njim. And we need to push that distraction I to one mi side. moramo da to ometanje odbacimo od sebe i skretanje pažnje. Because God wants you to know that He is with you. Jer Bog hoće da znaš da je On s tobom. And there's so much He can do when our focus is on Him. I toliko mnogo On može da uradi kada mi stavimo svoj fokus na njega. Do you remember Da li se sećate? in Mark's Gospel when the disciples were in a storm? Kada tamo piše Evanđelje po Marku, kad su učenici bili u oluji na Galilejskom jezeru. And you know, they were there on the lake, on the Sea of Galilee, and they were in a boat. Jesus is with them. I oni su bili na Galilejskom jezeru, bili su u čamcu, Isus je bio s njima. And then the storm hit. I onda je udario jak vetar i desila se jaka oluja. Jesus is in the boat. Isus je u čamcu. Jesus is the fortress and refuge. Isus je utočište i Isus je tvrđava. He's the one who's protecting. On je taj koji im daje zaštitu. He's with them in the boat. I on je s njima u čamcu. And yet the storm hit. Desila se oluja. And it was a strong storm. Bila je jaka oluja. And it was a hard storm. I bila je mnogo teška oluja. And it felt really bad. I bilo je užasno. And it looked really dangerous for their I lives. izgledalo je opasno za njihove živote. It looks like they might even drown. Izgledalo je kao da će možda se utope.
podave. Do you sometimes feel like that in storms of life? Zar se i mi tako nekad ne osjećamo u našim olujama životnim? When you get a bad report from the Kada doctor, dobiješ loš izveštaj od doktora, when your boss is starting to call people up and you think you will be the one, kada dođe šef i počinje da proziva i misli sad će i tebe da prozove. and you think how you're going to feed your I kids, kako ćeš posle da hraniš and it's decu. like a storm has hit full I on, kako udari oluja. and you're starting to fight and starting to I think, ti what are you počeš da going to do? se boriš, kako ću da sad preživim, You've got all šta these- ću, kako ću. You've got all these plans how you're going to get I onda over it. imaš one planove ispred, kako njih da ostvarim. And the disciples were doing that when they were in the storm. I to su činili i učenici kad su bili na čamcu. And they start to wake Jesus up. I onda su budili Isusa. Because Jesus is in the boat, Jer Isus bio u čamcu, but he's sleeping. ali spava. And it looks like he's not giving any attention. Kao da ne obraća pažnju. But Jesus, who is their fortress, is in the boat. Ali Isus koji je njihova tvrđava je u čamcu s njima. And when Jesus is in the boat, A kad je Isus u čamcu, nothing bad can happen. ne može ništa loše da se desi. When Jesus is with you and Kada he je is, Isus sa tobom, a On jeste sa tobom, he will get you to the other side. On će te provesti kroz oluju i dovesti na drugu stranu. He will still the storm. On će da umiri oluju. It might feel like everything's going against you, I izgleda nekad, možda će ti izgleda kao da je sve protiv tebe. but God is your refuge. Ali Bog je tvoje utočište. God is your safe place. Bog je tvoje sigurno mesto, tvoja sigurna kuća. God is your protector. Bog je tvoja zaštita. He is your divine On protection. je tvoj božanski zaštitnik. So storms can hit, Može da se zadese oluje i da udare, but when God is in the boat, ali kad je Isus u tvom čamcu, we are safe ti si bezbedan and we are secure. i ti si siguran. Even though chaos is going Čak around this i ako world, se dešava haos po celom svetu. and we're seeing a lot of chaos I going on in mi this sad world. vidimo mnogo haosa po celom svetu. We're seeing in the news horrendous I things. čitamo i gledamo užasne stvari preko vesti. And it's like the whole world is going through a massive storm. I kao da ceo svet je sad udarila velika And oluja. we're in it. I mi smo u tome isto. What do we get hold of? U šta se mi uhvatimo? Who do we get hold of? Za koga se mi uhvatimo? We get a hold of God. Mi se uhvatimo za Boga. Who is our Koji fortress? je naša tvrđava. So we stop fighting. Tako da prestanemo da se borimo. We know God is I am. I da znamo, On je onaj koji je rekao ja sam. I love it in this psalm that it also has 3 times when it says Selah. U ovom psalmu vi možete da pročitate 3 puta je rečena reč sela. What does it mean? Šta to znači? It's a nice word, Neka lepa reč. but what does it mean? Ali šta to znači? It means to pause To znači da se zaustaviš and think about it. i da razmisliš o tome što si pročitao. Pause Zaustavi se and think about what i you've just read. razmisli o ovome što si sad pročitao. Pause and think about those words. Zaustavi se, pauziraj, zaustavi se. I Don't just rush. nemoj samo da juriš, da projuriš. There's words that you need to think about. Treba da razmisliš o ovim rečima što si čitao. And so we see from verses 1 to 3, I tako imamo stihove od 1 do 3, we have Selah. pa onda piše sela. And what do we read in those first 3 I onda verses? razmislimo šta smo pročitali u prva 3 stiha. That God is your fortress. Da, i tu piše da je Bog naša tvrđava. That God is your place of Da safety. je Bog naše sigurno mesto, sigurna kuća. That no matter what is going on, Da bez obzira šta god da se dešava, God is your ever-present help. Bog je uvek prisutan pomoćnik. Now, pause Zaustavi se sad and think about that. i o ovome razmišljaj. Who is God? Ko je Bog? Who is always with you? Koji je uvek s tobom. He's your safe place On je tvoja sigurna kuća and He's always with you. i on je uvek s tobom. Verses 4 to 7. Onda ide stihovi 4 do 7. And at the end of the verse 7, it also says Selah.
I na kraju 7. stiha, ako pogledate u Bibliju, opet piše sela. So what do we need to think about? Znači, o čemu tu treba da razmišljamo? What do we need to pause and think about? Zbog čega treba da se sad zaustavimo i da razmišljamo? O čemu da razmišljamo? God's streams of freshness that flows. To su reke svežine koje donose radost. Because it says in verse 4, there is a river whose streams shall make glad the city of God. Jer tu piše ima jedna reka čiji rukavci donose radost Božjem gradu. It brings freshness, the river of Donosi, God. ta Božja reka donosi svežinu. God is with us. Radost. Bog je s nama. He's our help. On je naš pomoćnik. Do we need refreshing? Da li je nama potrebno da se osvežimo? God has rivers of living Bog water ima reke žive vode that bring that freshness. koje donose tu svežinu. And He's with us. I on je s nama. And He's our help. I on je naš pomoćnik. Pause and Zaustavi think se about that. i razmisli o ovome. Don't rush through the Word of God. Ne trči kroz Božju reč. And then from verses 8 to 11, on the end of verse 11, it says again, Selah. Iako pažljivo čitamo nastavak ovog psalma od 8. stiha do 11. stiha čitamo i onda opet posle 11. stiha piše Sela. What does the Word of God want us to think about? Šta ovdje hoće reč Božja da nam kaže? Gde kaže Sela? We need to be still and know that I am God. Znači, budite mirni, prestanite da brinete i znajte da sam ja Bog. I will be exalted among the nations. Biću uzvišen među narodima. I will be exalted in the earth. Biću uzvišen na zemlji. I get excited about Ja it. se uzbudim kada ovo čitam. Because God is going to be seen. Jer Bog će da bude vidljiv. He's going to be lifted up and seen in our nation On of će da Serbia. bude uzdignut i da se vidi u našem narodu u Srbiji. In whatever nation you might be I u representing kojem god online. na narodu ti živiš i zemlji. I will be exalted in the earth, says God. Kaže, ja ću biti uzvišen po celoj zemlji, kaže Gospod. So worldwide, Po God is going to celom be seen. svetu Bog će biti vidljiv. Think about that. Razmisli o ovome. Think about how God's going to be seen. Razmisli o tome kako će Bog biti vidljiv. Do you know how God is going to be seen? Da li znate kako će Bog biti vidljiv? Through His children. Kroz njegovu decu. His children who live for Him and for His kingdom. Njegova deca koja žive za njega i za njegovo carstvo. Think about that. Razmislite o ovome. That it says the Lord Almighty is with us. I kaže, Bog svemogući je sa nama. He's our refuge. On je naše utočište. So it means He's always faithful. To znači da je on uvek veran. He's a good God. On je dobar Bog. Think about that. I o tome razmislite. And just put the word in 3 sections and think about what it means to you Znači, personally. odvojen je psalam na 3 dela i zaustavi se i razmisli šta tu tebi Bog govori direktno. Every new year Svake nove godine brings how many days? imamo koliko dana svakoj novoj godini? 365. 365. There are 365 days of uncertainty. 365 dana nesigurnosti, We don't know neizvesnosti. what's going to happen. Ne znamo šta će se dešavati. We don't even know what's going to happen tomorrow. Ma mi ne znamo ni sutra šta će se How dešavati. on earth are we going to know what's going to happen in Kako? 365 Kako days? mi da znamo šta će se desiti za 365 dana? Every new day Svaki novi dan brings to us 24 hours donosi nam 24 sata. of uncertainty. Neizvesnosti. We can say, Mi možemo da kažemo, it's going to be a really good day today. imat ćemo stvarno dobar, lep dan danas. But as the day unfolds, different Ali- things happen. Kako dan odmiče, razne stvari se dešavaju, događaju, We don't know the future. ne znamo budućnost. But Ali every second svakog sekunda, of every hour svakog sata, of every day, svakog dana, God's presence Božja prisutnost and God's power i Božja sila is in our lives. je u našem životu. He is available to us. On je nama na raspolaganju. That is what is certain. To je sigurno. What's going to happen in the next new year? Šta će se dešavati u sljedećoj godini? I don't know. I don't know. Ne znam. I know what I plan, Znam šta planiram, some things, neke stvari, but I
don't know how it's going to happen. ali ne znam kako će se to sve I odvijati. don't know what else is going to happen. I ne znam šta će se još desiti. I don't know what's going to happen in the next 24 Ne znam ni hours. za sljedeće 24 sata šta će se But desiti. what we can know and what we do know Ali ono što možemo da znamo i ono što znamo is that God's presence and power in our lives is available to us. jeste da je sila Božja i prisutnost Božje nama na raspolaganju svakog trenutka. What does the future hold? Pa šta će se dešavati u budućnosti? What does God want us to know? Pa šta to Bog hoće mi da znamo? Let's read Jeremiah 29 verse 11. 20, Jeremija 29, 11 stih. This is a verse we hear a lot, but I believe this will give us the certainty of what God thinks about our Ovo je future. stih koji često čitamo, Jeremija 29.11, ali sam siguran da će, ili sigurna da će nam ovaj stih dati sigurnost danas. And this is what God says to you I ovo je ono što Bog kaže tebi and to me, i meni. because I don't know what's going to happen. Jer ja ne znam šta će se Together dešavati we u don't know budućnosti. what's going to happen tomorrow. Mi ne znamo šta će se sutra So dešavati. let's just start with the immediate future. Pa hajdemo onda da krenemo od one najbliže budućnosti. And this is what God says I about ovo tomorrow. Bog kaže o sutrašnjem danu. For I know the plans I have for you, Jer ja znam plan koji imam za vas, declares the Lord. objavljuje Gospod. Plans to prosper you Planove da vam dam napredak, and not to harm you. a ne štetu. Plans to give you a hope Planove da vam dam nadu and a future. i budućnost. That is what is certain. To je sigurno. I don't know what's going to happen next 24 hours. Ne znam šta će se dešavati sljedećih 24 sata. We don't know what's going to happen in the next 365 days. Ne znam šta će se dešavati u narednih 365 dana. But what we can know Ali ono što možemo da znamo and what we can believe i ono što možemo da verujemo and what we can be certain i of ono što u što možemo da budemo 100% sigurni is that God knows jeste da Bog zna the plans He has for us, planove koje ima za nas. and they're plans to prosper A to us. su planovi da nam da napredak They're not plans to harm i us. blagostanje, a ne da nam donese zlo, nesreću i da nam naškodi. They're plans to give us a hope. To su planovi da nam da nadu i da nam da budućnost. Our hope Naša nada is in God, je u Bogu, who is our fortress, koji je naša tvrđava, where we are secure, gde smo sigurni, where we're safe. gde smo bezbedni. We're now just a little less than half through the month of December. Pa sad smo negde malo manje od polovine smo prošli u mesecu decembru And I want to encourage every single one of us, i želim da ohrabrim svakoga od nas, including myself, pa čak i mene, that every day da svaki dan until the end of the year, do kraja ove godine, that we reflect and we read through Psalm da 46. svako od nas čita i razmišlja o psalmu 46. Read Psalm 46, Čitaj psalam 46. where it says, Gde God is our refuge. gde kaže Bog je naše utočište. He is a very present help in trouble. Uvek spreman pomoćnik u nevolji. Stop fighting, Prestani da se boriš i da se uznemiravaš. be Brineš. still, Budi miran. take some time out of your busy schedule Zaustavi se u tom svojom planovima i radovima koji mnogo imaju žurbe to have time with i God zauzetosti. I izdvoj se iz toga i izdvoj malo vremena na samo sa Bogom. and to know who He is. Da znaš ko on jeste. And take some time I uzmi vremena, malo, for some Selah moments, za sela momente. which are A take to su time to pause zaustavi se and to think about i razmisli o ovome što si the words što si that you've pročitao. read. Što si pročitao. Pause and think Zaustavi se about all that you i read razmisli o tome što si pročitao in Psalm u 46. psalmu All that 46. you need God to be. I sve ono što treba Bog da bude u tvom životu. All that you can read of who God is I da for you. čitaš šta Bog jeste za tebe. He is your refuge. On je tvoje He is utočište. your strength. On je tvoja snaga. He is your helper. On je tvoj He is your pomoćnik. protector. On je tvoj zaštitnik. He is Almighty On God. je svemogući Bog. He will bring the
wars to cease that happen in your On life. će da učini da ratovi prestanu u tvom životu. Think about who God is in your life. Razmisli ko Bog jeste u tvom životu. That is the truth To je istina that God wants us all to know. koju Bog želi svi mi da znamo. So that when things happen in our lives, Tako da kad se stvari dešavaju u našem životu, when we're in fear, kad smo u strahu, when we're in difficulty, kad imamo teškoće, we run to God, who is our mi fortress. idemo, trčimo ka Bogu koji je naša tvrđava. And we're surrounded I mi smo okruženi by God, sa Bogom who is our koji protector. je naša zaštita i zaštitnik. And He brings us strength in that I place. on nama u tom mestu, u tom periodu donosi snagu. So read Psalm 46. Znači čitajmo Psalam Every day. 46 svaki dan. When you go home, Kad idete kući, read it in the Word. čitajte u reči. Underline it. Podvucite, Write it down. napišite And u svesku And tomorrow read it again. i sutra ponovo čitajte. And start to write down what I pišite šta vam je Bog sve otkrio. what the Holy Spirit starts Šta vam speaking to your Duh Sveti spirit. govori vašem duhu. You might not know the certainty of tomorrow and the future, Možda ne možete sa sigurnošću da vidite budućnost, but God does. ali Bog može. He knows the plans He has for you. On zna planove koje ima za vas. They're plans to prosper you, To su planovi da vam da napredak i blagostanje. not to harm you, Ne da ti donese zlo i nesreću. plans to give you a hope. Da ti da nadu, a planovi za future. nadu i budućnost. So what you're facing tomorrow, Ono što sa čim se ti suočavaš sutra, take Psalm 46. uzmi čitaj 46. psalm. Take Jeremiah 29 verse 11. Uzmi čitaj Jeremija 29. It's 11. your word from God. To je Božja reč za In your tebe, life. za vas, za vaše živote. Let's stand and pray together. Hajdemo da ustanemo da se molimo svi zajedno. Let's pray together. Idemo zajedno da se molimo. Because we know who our God Jer mi is. znamo ko naš Bog We jeste. know that He is our refuge. Mi znamo da je On naša zaštita. We believe He is our helper. Mi verujemo da je On naš pomoćnik. We believe that He is our source of strength. Mi verujemo da je On izvor naše snage. We want to be still. I mi hoćemo da budemo mirni. We want to stop fighting in our own Hoćemo strength da zaustavimo da se borimo samo u svojoj snazi. and to know who God I is. da znamo ko Bog jeste. He is the I am, On je rekao ja the jesam. God who always is, Koji uvek postoji. who is always present, Koji je uvek prisutan. who is always good, Koji je uvek who dobar. is always faithful, Koji je uvek who veran. is always strong, Koji je uvek jak. who has great plans for Koji you, ima velike i dobre planove za nas. who makes a way where there's no Koji way, pravi put gde ga nema. who does the miracle Koji čini čudesa. when we know that doctors can't. Kada vidimo da doktori ne mogu. He does the miracle. On čini čudesa. He brings the job. On daje posao. He brings the friends. On donosi He prijatelje. brings the security. On donosi sigurnost. Lord, I want to thank you for your goodness in our Gospode, lives. zahvaljujemo ti za tvoju dobrotu u našem životu. And I pray that every person present, I molim te da svaka osoba koja je prisutna sad every person who listens, i svaka osoba koja ovo sluša i gleda, would come to know you. da dođe i upozna tebe, They would find security da in your nađe word. sigurnost u tvojoj reči, That they would run to you. da trče tebi, That they know you as their fortress. da znaju i upoznaju tebe kao tvoju tvrđavu, That in trouble we know that you are ever-present help. da mi znamo u svakoj muci da si ti nama uvek prisutan pomoćnik And that each day i da svaki dan we take time mi preuzmemo vreme to pause da se zaustavimo and spend time with i you, da Lord. provedemo vremena sa tobom And to think about what you're speaking to us through your word. i da slušamo šta ti nama govoriš kroz tvoju reč And you're the God i da znamo da si ti Bog Almighty, svemogući who is with us always. koji je sa nama uvek. Selah. Sela, Pause zaustavi se and think about that. i razmisli o tome. Thank you, Jesus, for your word. Hvala ti, Isuse, za tvoju reč. Amen. Amin. Amen. Pomolit ćemo se isto za Ljulju, koja, kako je Sara rekla, baš sutra ima neizvesnost. Tako da ima komisiju gdje treba da izađe, ona je u Nemačkoj, mi je pozdravljamo. I sad ćemo da se molimo. I Ljulja, ti si čula šta je Sara rekla u Psalam 46 i Jeremija 29:11. To je sigurno. Šta drugo ne znamo, ali ovo znamo sigurno. I zato se sad molimo
da bude dobro na toj komisiji. Idemo svi zajedno, mi se udružujemo, mi podržavamo jedni druge. Hvala ti, Gospode, za Ljulju, za Mateja i Manuela, koji su tamo u Nemačkoj i koji sutra imaju vrlo značajnu komisiju. I Gospode, mi se sad udružujemo svi zajedno i molimo se za njih, da im ti daš sad savršeni mir, da prestanu da se brinu, da prestanu da se uznemiravaju, kako smo čuli, i da znaju da si ti Bog i da ćeš dati ovako kako si rekao u tvojoj reči, Gospode. Ono što si rekao, da će imaš planove za njih, planove za napredak i blagostanje, a ne za nesreću i štetu. Gospode, to su tvoji planovi da doneseš nadu i budućnost. I mi molimo da ta reč bude ostvarena sutra. Učini, Gospode, kako si rekao. Mi se uzdamo u tebe i neka tvoja volja bude, haleluja, da bude na blagoslov i donesi mir i donesi ono što je najbolje. Molimo to u ime Isusovo. Haleluja! Vidite kako možemo da se ohrabrujemo i da budemo jedni zajedno s drugima, bez obzira gde smo. Pozdrav!